Siyanibingelela futhi bazalwane namhlanje lo okhuluma nani brother Enigma ngapha ngase-Everton. Bazalwane, indaba esiphuma ezulwini ziningi uJesu uthi sitshele abantwana bakhe, ziningi bazalwane, ziningi uJesu uthi sitshele abantwana bakhe. And uma uJesu akukhethile wakunikeza indaba ezikhulu ezifana nalezi, indaba ezinzima, and wena uhlala ngazo, uyakwata uJesu bazalwane, uyakwata lapha ezulwini, because uyakubona ukuthi ukunikeza indaba wena uhleli ngindaba zakhe, awuzimukisi kubantwana bakhe. Uyakwata because abantu baningi emhlabeni, kodwa uma akhethe wena naloya, so uma akhethe wena akuthuma and wena awuthumeki, uhleli phansi, then ke you are going straight to heaven. Because uma utshela abantu abathathu 5, 6, 10, 20, uJesu uyajabula because ukuthumile and uhambile. Because you must remember bazalwane ukuthi uJonas uNkulunkulu bekamthumile ukuthi ayokhuza abantwana bakhe, angithi eNinive. Yena wasaba, wabona ukuthi hey, labantu angeke bangilalele, angithi wabo. So namanje uma uNkulunkulu akuthumile athi hamba uyotshela idoctor leya, hamba uyotshela i-celebrity leya ukuthi ngithi stop. Uma uJesu akuthuma athi hamba uye kuRebecca Maluphe uyomtshela ukuthi asuse inwele lezo, uma mina ngingayi lapho ke ngiyomkhuza, then ke uJesu uyongikwatela, because lo muntu lo uyoshona ngale nwele lezo aye ezihokweni ngale chico style yakhe uRebecca. So ke uJesu uma kuthuma uyaya lapho, and uma uhlangane nalo muntu loyo umtshela, uma lo muntu loyo angafuni ukulalela, yiyo ke into uJesu ayifunayo leyo, ukuthi at least umtshelile, angithi wabo, yena akafunanga ukulalela, so that ngelanga lo muntu lo azoshona ngalo, makafaka ngasezihokweni, uma akhala athi Jesu, uJesu athi u-Enigma ukutshelile indaba engimtshele ukuthi akutshele yona, wena azange ulalele. So bekuyimi Jesu engikhuluma ngaphakathi kulo Enigma, because uma umuntu athi uJesu uthi so, then ke yimi Jesu engikhuluma ngaphakathi kulo muntu lo. Siyazwana bazalwane. Manje ke kunendawo bazalwane, angithi ngimtshela indaba zalapha ezulwini, indaba zalapha ezihokweni, kunendaba eziningi ngaphakathi elwandle la kunamanzi khona, ingaba umfula, ingaba ilwandle, ocean, river, anywhere la kunamanzi khona, ama-devil worship ayangena ngaphakathi emanzini, then within a second bazibona sebale Indian Ocean or Atlantic Ocean. Sazwana bazalwane. So nganitshela last time ngathi ngale ngaselwandle emanzini phakathi, underwater, under marine kingdom, kunezindlu, kuneshopho, iy'kolo zikhona njengalapha emhlabeni. It's just that ngale ngasemanzini akunalanga, ilanga alikho, kodwa ke ukukhanya kukhona. Angiyazi ukuthi ukhanya lokho kuyenziwa ngani, angiyazi ukuthi uSathane uyenze kanjani. That's why mina ngiyakwata uma ngizwa abazalwane bathi hey, uSathane kanjani, uSathane uyenzani. Hey bazalwane, uSathane akusintanga yenu, uSathane akusintanga yenu, uqoshe ezulwini because beka-stubborn ngalamandla uNkulunkulu amnikeze wona, and amandla lawo uyawasebenzisa la emhlabeni uSathane. So abazalwane bathi uSathane uyenzani, abamsabi, niyadlala nini. uSathane akusinto yokudlala. Lalelani lapha ngasemanzini kune-building, and kule building kubhalwe Coca-Cola. Siyazwana bazalwane, kubhalwe Coca-Cola le esiyiphuzayo le, and kubekwe isayini yayo, isayini ye-Coca-Cola. Then izwi lasezulwini lithi umuntu waqala ukuyenza i-Coca-Cola, that person was a Satanist. Nangizwa bazalwane, this is a voice ephuma ezulwini itshela thina abazalwane uJesu uyasithuma. So ngale ngasemkhathini kunendawo la kubekwe khona isithombe
isithombe se-Coca-Cola, nayazi ukuthi Coca-Cola ama-drug wakhona a-red then abhalwe Coca-Cola, angithi niyabo. So uJesu athi loyo muntu loyo waqala ukuyenza i-Coca-Cola. That person, he was a satanist, and ukuthi bekanemali, it is not a problem, kodwa waqala ikhampani le ye-Coca-Cola ngalesikhathi yena asebenza loSathane umuntu loyo. So that is why i-Coca-Cola, it is black, and then everything efakwe kule Coca-Cola thina angeke siyibone ngamehlo wethu, efakwe ngaphakathi ku-Coca-Cola. Bazalwane, i-Coca-Cola, the black one, izinto zikaSathane. Well, angeke uthele ipoison or nani ngaphakathi kuyo, kodwa kunemimeya ngaphakathi kule Coca-Cola. Kwavela futhi enye sign evelisa i-Pepsi Cola. I-Pepsi Cola imnyama njenge-Coca-Cola. Bazalwane, ama-drink lawo ane-problem. Lapha in the kingdom of darkness, uSathane u-proud because abantu lapha emhlabeni bayayithanda i-Coca-Cola. Coca-Cola le mnyama. Abantu bayayithanda, baya ema-restaurant bathenga i-Kentucky, nabaqede bathenga i-Coca-Cola. Abanandaba ne-Sprite, abanandaba ne-Stone or what. Abantu bathanda Coca-Cola. Bazalwane, kune-secret kule Coca-Cola, ne? Ngifuna ukunitshela, uJesu athi the founder of this Coca-Cola, he was a Satanist. Ngiyandlula lapho. Then ke bazalwane, uJesu athi sitshela abazalwane bangahambi balokhu badla everything la bahamba khona. Kunendawo uthola ukuthi abantu bayenze imigidi yamasangoma. As long as wena you are a Christian, ungali la kuyenza umsebenzi yamasangoma khona. And ungasitsheli ukuthi lapho it's your relative, ifamily yakho, i-relative yakho kanjani. As long as you are a Christian, ungali inyama nokudla la kwenze khona imisebenzi yamasangoma. Siyazwana bazalwane, because ngesikhathi bahlaba that animal bakhuluma nemimeya, imimeya iyasuka emathuneni ize kule jaridi le bazoyenza khona umsebenzi khona. Amademoni ahlala lapho emini nasebusuku ngoba abanikazi balomsebenzi lwamasangoma babizile imimeya leyo yabogogo nabobani bani, and abogogo labo amademoni. Ngoba abogogo bethu bashona baya ezihokweni, abanye baya ezulwini, kuya ngokuthi basebenzele kuphi. So uSathane uyakhona ukusebenzisa imizimba yabantu abashonile lapha emathuneni. Ukhona ukusebenzisa imizimba yabantu abashone bangasindiswanga. Kodwa as long usindisiwe and washona and kwatholakala ukuthi igama lakho likhona ezulwini, wangena ezulwini ngesikhathi ushonile, wangena ezulwini because igama lakho likhona ezulwini. uSathane namademoni wakhe nabathakathi nama-satanist angeke basondele ethuneni lakho, ngoba ithuna lakho lihlala livutha umlilo, and loyo mlilo ubonwa abathakathi nama-satanist only. So abasondeli ethuneni lakho. Kodwa kulamathuna wabantu abogogo bethu bakudala bashona bayenze izinto zesintu, banganandaba noJesu, bashona bangasindiswanga. Abathakathi bayakhona ukuvusa amathambo walabantu abalele, bafake amademoni kule mizimba leyo eshonile emathuneni. Then imizimba yenza njani? Iyaphuma ethuneni iye emzini lapho kade bahlala khona, bayokhohlisa abantu, bakhulume nabantu, abantu balokhu balele. Amademoni nama-satanist bayasebenzisa imizimba yabantu abashone bangasindiswanga. That's why abantu bazawuthi ngiphuphe ugogo wami ngimbonile, ngiphuphe ubabamkhulu wami ngimbonile and ngimzwile. Akusiwuye, lawo bantu la bayasha ezihokweni, but ama-satanist nabathakathi bayakhona ukusebenzisa imizimba yakhe because labantu bashone banganaye uJesu. Kodwa ithuna lo muntu ashone anoJesus and wangena ezulwini makashona, abathakathi abasondeli ethuneni lakhe. That is a secret bengayazi uJesu usinikezile. So ngiyanitshela bazalwane. So futhi bazalwane lapha ngasemkhathini emanzini saboniswa futhi kwaveliswa enye indawo. Kule indawo le kuyenzwa inyama yenkukhu
inyama zenkukhu bazalwane ziningi la emhlabeni. Sinabo rainbow, sinabo gold, nezinye engingaziyazi ziningi ne. So kunezinye esebenziswa ama-devil worship ne. And then ke kusho ukuthi umnikazi wale company leyo ke it's a devil worshipper, it's a satanist ne. So ngasemanzini bamnikeza imali azovula ikhampani la kuthengwa khona inyama yenkukhu, ama-pieces nama-chicken packs angithi aba-2 kg njalo njalo. So kunamagama amaningi. So uJesu athi sitshela abazalwane ukuthi mabayothenga ukudla eShoprite, uSave, Spar, anywhere la bathenga khona, inyama ebazoyithatha ngesandla sabo bathi bayoyithenga, uJesu athi bayithathe uma ubamba iplastic yale chicken i-2 kg, ngesikhathi uyibamba ngaphakathi ukhulume ngomlomo wakho uthi in the name of Jesus, then uyayithatha ufaka ngasedolweni yakho. Anything ebithatha ngasesitolo ulokuthi in the name of Jesus, then uyayithatha. Leyo ozoyibamba uthi in the name of Jesus yawuwela phansi, or uthi uyithatha uyifaka ngasedolweni, mawuyithatha uthi in the name of Jesus ukhwemela phansi. Leyo uzoyibamba then uzwa umzimba wakho ubaleka, then uyibuyisele emva. Izinto zama-satanist, because ama-satanist ayangena in every shop, Pick n Pay, Shoprite, okay, zonke Spar, what ama-devil worship ayangena. Banezinto zabo kulezi sitolo lezi, kodwa izinto lezi izinto ezithina sisithenga sizopheka. So uJesu uthi anything oyibambayo uyifaka ngasedolweni, biza igama lakho, so that le ozoyibamba umzimba wakho ushake engathi ujuka electric, or into le ingathi wayibamba yona efuna ukuwa, ibuyisele emva. It is wrong. Umoya oyingcwele uyakukhuza ukuthi ungayithathi. Sazwana bazalwane. So ke uJesu athi sitshela abantu abathenga ukudla ema-restaurant la sifika khona sithi ngizothenga iplate, uthenga iplate ipapa nenyama yenkomo, or ipapa irice nechicken, uyathenga lapho. uJesu athi thandazelani ukudla, ungadli nje because you are in a restaurant usuyathatha iplate uyadla because awukhona ukuthandaza kugcwele abantu. No, beka isandla sakho then uthi in the name of Jesus, then idla. Because uJesu athi kune-chicken eziningi kulama-restaurant la kuphekwa khona. Abantu abanikazi balawo ma-restaurant bahambile bayothwala ukuthi iy'tolo zabo kugcwale abantu abazothenga, ama-customer. So everything in that store, it is evil, because inyama ezingapho ebusuku masilele ama-devil worshipper aletha inyama zabantu kuleyo restaurant, because umnikazi wayo uthwele, or it's a satanist himself, it's a devil worshipper himself, kodwa it's a businessman. Baletha inyama zabantu ebusuku thina silele. So ngase-fridgini la kubekwe khona inyama yenkukhu ezophekwa kule restaurant emini, kufake nenyama zabantu ne. So kunenyama zabantu, ama-devil worship asebenza kulama restaurant bayakhona ukuthi bathathe inyama zabantu bakhulume nayo, inyama le iphenduke kube inyama yenkukhu. So thina siyathenga iplate sithi chicken and rice, siyahlala phansi siyadla e-restaurant, kanti sidla inyama zabantu. That's why uJesu athi abantu abaningi bastubborn, abafuni ukusindiswa, because bangcolile, badla izinto ezingcolile, badla inyama zabantu bangayazi, because they eat anything. Because kunabantu bazalwane banezitolo, banama-restaurant, bathengisa ukudla, bathengisa amagwinya, bathengisa isikhambane, ama-chips, kodwa bathwele. Kunemithi ebayisebenzisa ebiza abantu bazothenga. So because bathwele, idimoni leli ebathwele ngalo lincolisa ukudla konke okungasesitolo leso. Whether you go to a Kentucky in a township, or you go to the chicken ne, kunama-devil worshipper. Abantu bayaqashwa eKentucky, bayaqashwa e-chicken, angithi abantu bayeza bazofuna umsebenzi, and imanager iyamqasha because lo muntu lo ufuna umsebenzi, kanti lo muntu lo uthunyiwe ukuthi makasemsebenzini uma lokhu abamba inyama lezo, yena uyazibamba iKentucky le, uma bayifaka bazopheka eKentucky, uyayibamba uloku uyayitsipha ngamazipho wakhe, makayitsipha uyifaka imimoya emibi, angithi wabo. So that kwabantu abazodla lenyama lezi, labo abanganaJesu, inyama le izobakhathaza,
ibabangele izifo eziningi emzimbeni wabo, bagcine sebashonile after 2 months 3 months. So uma baya edoktheni, idokta izothi i-cancer, idokta izothi kunani ngasesiswini, kanti badle inyama zabantu, badle inyama ezinomoya omubi, abayazi. Why? uJesu athi sithandazele everything ngegama lakhe or ngegazi lakhe, then yena into engcolile ngesikhathi uthandaza ngegazi lakhe or ngegama lakhe, yena uzayenza ibe clean immediately into leyo. If ama-devilship ayingcolisile ukudla lokhu, uma wena uthi ngegama likaJesu, amen, uJesu immediately igazi lakhe liba lapho, liyenza ukudla lokhu kube clean, ime emibi yasuka. Kodwa uma ungathandazanga, even if you are a Christian, udla izinto ezingcolile ezineme emibi. Sazwana bazalwane, uJesu ke wasibonisa ukuthi abathakathi bayenzani. Abathakathi bazalwane bakhona ukubulala umuntu, bambulale. Abathakathi bambulale umuntu, athole accident or umuntu bamdubule, bamgwaze ngemesi or what, umuntu afe ashone. Mase kashonile, labo bantu amadimoni lawo abulale lo muntu lo, ama-satanists, bayeza bazothatha umzimba walo muntu lo, then bashiya body number 2. So abantu amafamily walo muntu lashonile bayeza bafike bathatha umzimba lo, kanti asumzimba wakhe. Ama-satanists bathatha umzimba wakhe, bashiye umzimba ofana nowakhe umuntu lashonile. So abantu irele amafamily walo muntu ashonile bayeza bamthatha bamukise emoshali. Suka lapho bayayizana, bayamfihla emathuneni, bayamngcwaba. Ngithi bazalwane, mase bamngcwabile, amadimoni nama-satanists babambe umzimba wakhe, babambe umuntu lo, bashiye isithombe sakhe. Thina sifihla isithombe sakhe, sifihla ipopo efana naye, akusihuye. Masithatha ukufihla umuntu lo, sithi ushonile, besimfihla today, simngcwabile izolo, then ama-satanists abulale lo muntu, bayamthatha lapha emkhathini lo muntu lo, kunala bazomukisa khona ebusuku ngabo 12. Mabafika lapho bathatha ama-dice, kusuka lapho bayakhuluma ama-satanists ngalesidumbu lesi salo muntu lo ashonile. Angithi lo muntu lo akashonanga. Thina emhlabeni sithi ushonile, ushayiswe imoto, kanti akashonanga. Bamthebulile nje, bamenze nje, angithi bathatha umoya wakhe, isithunzi sakhe, bashiya ipopo yakhe. So ke ebusuku ngabo 12 mathina mase simfihlile, sesikhohliwe ngayo ukuthi simfihlile izolo, simngcwabile, laba abambulele bayamvusa, bambeke lapha ebusuku ngabo 12. Mabaceda babiza amagama, bathi inkomo, bathi hasi, bathi imvu, bathi imbuzi, bathi idonki. Lezi zinto lama animals esinawo la ekhaya babiza i5. Kusuka lapho badlala ngama-dice. I-dice lelo malikhethe inkomo, umuntu lwashonile uzophenduka kube inkomo ebusuku emathuneni lapha. Uzophenduka bekuwumuntu ne, kodwa bayamtshintsha. uJesu bazalwane uvele izinto eziningi ukuthi uSathane wenzani nabantu bakhe. Batshintsha lo muntu, angithi thina simngcwabile sithi ushonile, bamvusa bona bambeka la, then ke bamphendula. Uma bathi mabadlala i-dice malithi inkomo, lo muntu lo uzophenduka inkomo. Uma i-dice lena ithi imbuzi, lo muntu lo uzoba imbuzi. Uma imvu, lo muntu lo uzophenduka imvu. Kuya ngama-dice la abazodlala ngawo ebusuku. Mabaqeda, uma lo muntu lo aphenduka inkomo, sekuyinkomo lo muntu, bekuwumuntu manje sekuyinkomo, bayamuslaha khona lapha ebusuku, bayamuslaha, bathatha inyama yakhe. So wena uma ubhekile inyama yenkomo, kanti akusinyama yenkomo, umuntu. Kubo bamngcwabile kanti akafanga. So laba abathakazi ama-satanists batshintsha inyama leyo, batshintsha umzimba lo womuntu, bawuyenza umzimba wenkomo or imbuzi or imvu or ini, angithi wabo. So ke bathatha inyama leyo, emini bayithatha inyama le bayoyithengisa esilaheni. Bakhuluma nomnikazi wesilaha, bathi sinenyama, besinenkomo, manje inkomo lena siyibulele izolo, nayi inyama yakhona, siza kunikeza yona, wena uyithengise esilaheni. Or bayithengisa nje emzini, babeka itafula, abantu beze bazoyithenga inyama, bathi inyama le inyama yenkomo, kanti umuntu uphenduke inkomo. So uJesu athi siyabona na ukuthi kwenzakalani. uSathane udlisa abantu into ezingcolile. So uJesu athi labo bantu abadla ukudla bangathandazanga, yibo ke uSathane azobatrapha. Sazwana bazalwane.
So ke wabonisa ke uJesu ukuthi masisigcobisa ngevaseline, ivaseline masiyithengile esitolo, kunama-vaseline amaningi bazalwane, kunama-vaseline different kinds of vaseline. So uJesu athi sithandazele ivaseline. Uma uyithengile esitolo ungayithathi nje mawufika ekhaya usigcobise ngayo uma uqeda ukugeza because uyithengile. Ibambe uyithandazele ngegama likaJesu uthi, in the name of Jesus the Son of God, be clean. Uyenze ukuthi ibe clean. uJesu athi immediately uzoyenza ibe clean ngoba ama-satanists ngale ngasemanzini banqolisa into eziningi and bazimukisa abo Pick n Pay, Shoprite, anyway ukuthi thina sizothenga. Why? Bafuna ukutrapha abazalwane. Bafuna ukutrapha abazalwane ukuthi sizosebenzisa lezi zinto zabo. Bafuna ukubona ukuthi na uma sisebenzisa lezi zinto zabo sizothandaza na, because bayazi ukuthi abanye abazalwane bathandaza, sometimes abathandazi, bathatha ezinye izinto simple. Sazwana bazalwane. So uJesu uthi sitshela abazalwane ukuthi uma baloku bathenga ukudla ema-restaurant abo-chicken and rice, bathandazele ukudla lokhu ngegama lakhe negazi lakhe, uzazenza zibe clean, because sidla inyama zabantu singayazi, thina sibona kuyi-chicken. Kunabantu abazalwane everywhere, siyabona la eSouth Africa, eGauteng, abantu bathi bathengisa inyama yenhloko yenkomo. Uthola ukuthi lapha esitrateni abobhuti baloku basika inyama yenkomo, bayapheka khona lapha esitrateni, bapheka nepapa. Abobaba abadrayiva amateksi bayayema lapho ngemoto zabo, bafike bathenge ipapa nenyama yenkomo, bathi inyama yenkomo emnandi. Nidla izinto eningaziyazi bazalwane, nidla izinto ezingcolile, nidla into eningaziyazi, because abanye bahamba baya enyangeni bafuna umuthi ukuthi uma athengisa inyama namaplate nokudla kuthengwe kuphele the very same day, and kuyathengwa kuphele the very same day because ama-customer alethwa amadimoni. Siyazwana ukuthi abantu bazodla lezi zinto lezi ezingcolile. Siyazwana bazalwane. So uJesu ke athi abazalwane uma bayothenga ukudla and everything esitolo basithandazele ngegazi lakhe. Bangathi nje sithengile ngemali igrocery yami. Igrocery uma uyithengile mayifika ngasendlini uyibeke etafuleni, uphakamise izandla ukuthi ngegama likaJesu siyabonga Jesu ngale grocery, siyayenza ukuthi ibe clean ngegazi lakho, sicoshe imimeya yonke imimeya esingayazi ekhona la kule grocery. Amen. uJesu athi immediately uthi ngegazi lakhe or igama lakhe yena uzoyenza anything ibe clean, because ubiza igama lakhe and ufanele ukuthi aphendule ngoba usithembisile. Sazwana bazalwane. So ke bengithi uJesu athi i-chicken esiyidlayo everywhere la uthengi khona i-chicken, ungathi iKentucky, ungathi i-chicken esitolo uzopheka ngasendlini, everything esiyithenga ngasesitolo, be careful, because ama-satanists nama-dealership abantu nabo bayafika esipam babambe isinkwa, basibambe isinkwa, bafuna ukusithenga, basibamba basiza ukuthi si-soft. Uma baloku babamba basitofotofoza bafuna ukuza ukuthi si-soft, or babamba ipaketi yalama-Turkish amachingeni, bayibamba babheke ukuthi le njani, bayibuyisele emva bathathe enye, kanti baloku bafaka imimeya. So uJesu athi be careful, pray always. Amen.